Tahi beloba khado, pole atahi adopuwe. Do you have to da saduta sapotisi ye, kiye pole atahi adopuwe koga deni, mi pomati pagnyolo. Di titinya le pomati pagnyoni, tamu atu ayoto obale apuno daga balo. Do you have to da sadu luye sapokisi, poamisi, ye ywa, do mi tahi adopuwe do, mi pokatuta kabli lo. Agidi e pola ate eba adopuwe le atiwe ni do ke eywa le atiba ni thedi le do you hatota sadoki sapokho de le khui makdo de su ye kweni tile tamalo atho le amita ami atole aweda apu do le thupu lo agidi e takhini di kwi do ta kopono no ni kopo thokhegni i lo pola asi le ta uleta kopo apu do thahi adopuwe ni mi a odi le takhi aputu khegni i lo do you hatota sadoki sapotisi te mimi pola atahi adopuwe ni mi a uleta ki apu do leta ki apu do mi ale sule ni tetinya ba we ba agedi e takhi ni mame blo olo takoto do sadotisi sapotisi kho pola apakhutu ta tahi ni odo applicable bla do pola akato kheta ni mi paha go phulo episode sadu luye sapotisi te kiyeta akha do ta do ta hi do takalata do dudweta do kiyeta a athokhele ni kwiti ki mo kisaywa kasoge ki akalukutha soge ki bodognata pho tileta potisuni ki amen